¿Desayunamos mañana? Mu gitondo dusanzira ibya mu gitondo. Umugabo yisaza muri iryo joro ryo bagomba kwibiramo. Arakaye. Roy. Voy de camino, ¿qué pasa? Ndi mu nzira nzemeze bite? No, es que Damián está... Damián asa nk'ufite ubwoba. y no le he cogido. Yavuze ngo yaguhamagaye niwitaba. Ya está viniendo. Pues nada. Ariko ubwo uri mu nzira uzana isaho banguka. ¿Está usted bien? Meze neza? Pues mira, no, Roy, no. Ntago meze neza Roy, ntago meze neza. Estoy bien. Ntago meze neza. Un doplato. Ella dice... Bimeze nka uriya mugore nari amahitamo ye ya kabiri shanyinisha. Buriya uduhungu twanze abagore baradushuka. Bagushuka bibaye ngombwa nta mugore wasenya urugo rwe ngo nukubera agapfubuza. Enamorada de mí. Pero que va a quedarse con su marido. Uriya mugore akomeza ambwira ngo arankunda ariko ngaracyashaka no kubana n'umugabo we. Ibyo bintu rubasha kubyumva? Sí. Dímelo a mí. Biratangaje. Sí, la fascinación. Arambwiye ngo ngiye ngo ndi Artificial. bya bintu biza nk'umuriro bitwika mu minsi ya mbere biga by'agatwiko nyine nka bimwe by'abantu bari muri fiançailles ariko umugabo we ngo ni soulmate we. Compañero de viaje, pues que nos lleve las maletas si quiere. Kira kigori kinari nzi ko ndi bugikure mu nzira ngasigarana umugore wacu. Clandestino, ¿no? Con toda la belleza del subterfugio de estar dándole sopas con... Ntabwo nari nzi ko nasimburwa n'ikigori kingakira bakancanga. Dios. Wabyizera ibintu umugore ambwiye? Que, o sea, que el tipo... Ndi kumva ari nk'igitutsi. Para seguir copulando con su mujer, me cago en las... Ibaze kuriya mugabo avuze ngo yanemera nkajya nkomeza nkahura n'umugore we ngo tukanamenyana mbega bameze nk'abari kumbona nk'inzanga mbe nk'igikoresho cyabo n'umugore we tujye duhura. Asquerosas parejas abiertas. Bundi bino bigoryi by'abafaransa gute bitekereza gute batekereza ko najya ndyamana n'umugore we kandi agakomeza akabana nawe ari umugabo. Cyo ntabwo mbyemera. Ya. Yarumirwa. Bose we wakabaye ari kubabwira ati tujye guhiga amafaranga ariko mubwiye yasajijwe n'urukundo undebera ukuntu urukundo n'akazi bitajyana. Mire, usted siempre dice que hay que separar lo personal de lo... Bose ujye tubwira buri gihe ngo tujye dutandukanya bizinesi z'umuntu ku giti cye cyangwa se iby'amarangamutima n'ubuzima bwite tubitandukanye n'akazi. Ahora está todo mezclado. None ndumva rero utangiye kuvanga akazi n'iby'inkundo zawe n'ubuzima busanzwe bwawe. Ibyo bintu uri kunjyanamo ni ibiki bose? Kare ujye ubitubuza. Debería intentar olvidarla. Buri umuntu agira abandi inama rero wiyo bitaramubaho cyane. Nanjye wabona nzahura n'agakobwa kakantesha umutwe nkajya mvuga nese ko najyaga ngira abantu inama zo kwirinda amasadunda. Aya ariko Imana ntago yabyemera we. Ntago nabakira ininja. Mwibagirwe. Ya es tarde, Roy. Wakererewe Roy.